pin sang a photography YouTube channel a kan lo welcome le chewa voin hi June ni som pariat June 18 Wednesday zanda riat le minute som pali ani meka zanina soita ang kan ni lai ni ania June kum sang ni le som ni panga 2025 te po kum chan ve a tharuk na kan lo thleng le to a tharuk dang laman thau tur kan la nei ni tun kuma po akum chan ve hlok then topic a hian news chi sang sang ange ni poimo te kha tual chung news te hei kanong cover le dona newspaper atangin sport news te local news te tual chung news te national news te international news te tin khang hau zong zong sport news le thil ti dang te po review le unboxing te po kha karon tipa dona tuntum video hianin aseitet don ti na nia video po a thei ang kharon cover kan tuma chumi topic kan lu chho main soitak ang khanin in khel vel tournament kallai in elna kallai ya khanin karon update to thina chanchin thar vel kha ngani topic kha karon update to thina re tawang wanga karon update harta a tuna hian tuna hianin kanon ti thar le dona ama sain 2025 LBS Suzuki inan sponsor interbranch timayang YMF football tournament final a khanin kan shet cheu angin Republic Veng kha an champion a YMF football timayang Central YMF football tournament inelna sang nila somni pangati ania Republic Veng bik hi kan soile lokanga 2005 kum khan thlir let taila sang ni le panga kan la te khop maya kuaria ta kan pianga kan la te khop me sang ni le panga kuma khanin YMF football a hian Republic Veng hin champion a khami tum khanin an tha coach te po khan tha player ho po khan tha are tawang wanga kuma kal chho zela kum kha tikhanin akal chho zela kan cham hlei thei talowa hun rei tak nuwa kum som ni champion le turin kan nga kani tuna hianin 2025 ania akum som ni na chia YMF football a tun kuma kan chamta khami match chungchang ta kha kan soile lokanga khami ni khanin soitak ang khanin hei June thania YMA day borvel kum a he chuanin kum tinin ruwa asura khuwa chathina final ni po khanin Bethlehem Veng thlang ne ha kan final ta khami tum khanin khuwa kha chia rain coat nen khanin kan tlan thla amuna an lo tam khop maya kalna mumal lawa amun kan thlen khanin khomi mol poi 0 point kan thlen khwanin abul loka khwanin parking nga langa ya tlan chho na po ham to lawa ti khan ke in kan chowa harsade khanin RG stadium po ha kan han thleng chowa chuta boi thlak na kan lain Bethlehem Veng thlang fans lampang thut na tur jok lam sai ta han kan wa thu zuya kan veng team ho thut na kha kan lo theng hila fans thau thut na diklo zoka tikhan kanin son phe le khamini khanin ngeni khwa kha chia rain ko nen kan bei thla a boi thla khop man khel reisia minute som kuan khel nuan lain ro zela tiang khan extra time penalty shootout thleng khan atop thlengin kan om tluana a reisia kho che noya ro surwak noya rain ko nen tiang khan ni hliap ken anga ya boi thlaka khami tum khanin ka vlog wala kha ka YouTube channel a po khanin lo munga ka vlog wala Republic funds mi pui lampang kha ten ka kal kola kala kola lang to ka mol te po khan om no langa ka vlog a khan chuanin khami mai ni lawa sweet te kha kan sem bok ani sweet kha bom kha top kan leya ting khanin offense te
khanin kan semra la khatin kan chak zui boka 1-1 ni tain ka sia 1-1 ania Republic kha team hi soilok taila tin khabe tum khanin Bethlehem veng thanga soita ang khan final an lut ven thakop meya coach lar bsa coach lar kan shenga bsa kai shoi team khan ni ta player ang bo khanin khung phai khel kan ti mai ISL te I league player tha kha an nei chu ma defender te point minglang sar zol keeper te pon nei tha defense te po khanin ISL defender tha te tiang khan ne midfielder te po internal defense din puya te mani khang te kha chuanin tin midfielder puite ema le zero te mani khang te khan ne tin forward ta po rammoya tiang te kan striker tha te nei le zela rammoi khan goal khata khung heng he final match khanin tin kan veng lampang po khan thakop meya khame tum khanin keeper RS lom zola nia defense la ya khanin munes le tuang liana aning ka sia chuanin full back a khanin mangai le faka ania chuanin midfield kan en le chuanin midfield kha kan en le chuanin dan moya defensive midfield a oma kan veng a khanin chuanin zirte le siria takha midfield an ombok tani chuan forward kan en chuanin eflarin puya oma faka kha omboka ngoro ka soi mai thei faka kha omboka chuanin eflarin puya te tiang han cross te khang ho kha an ombok tani kha kan line up ania chuanin soile tura chuanin khami final match beka han goal khat ve ni ta BVT lam khan anti goal masa rammoy goal mang khanin 1-0 in man shoya mase Republic veng in suit velea kan defender ngani free kick atanga ball per ki parinati per kha kan defender munes khan aninga sia mono makhanin ati goal shama 1-1 in anin draw penalty kan van nei ta teng khan kan chaka khang te kharon replay le kha thainga sia final kha karon review talowa final match munom tak kha kan champion te mani loka khanin jun ni sompali tun thla khanin ka sia Republican champion lom na ruai te kha mi sang thum borvel lai khanin ruai te khan chea karon vlog kha channel a te po khanin lo munga ruai the na te kha mani khanin sial pani ten tala boksa te tiang khan sachi sang kha an tal boka tiang khanin champion lom na neng kha kan be chawa kan that kum te po anianga kan champion tereng bokatin coach kha ka soi maya ni chin khanin coach lar tak ka coach tha kan nei boka kha kan champion na ti all sum tu ani boka ni te khanin kan veng football a chuanin kan bo to kanga kan kal zung nga sanju soi tur hi atama topic pakhata reila tokin kan soi zaw lawanga ti khanin next an kal khanga amasa in news engaro thil pakhat hemi kan soi ma thil pakhat kan soi le lokanga hey newspaper chanchin bu kan ron review chodona bu in engani sport news te le sport news lo te po thil chidang inglo ka soi zawa Republic veng chungchang ha ka soi zawa football an champion navel kha ka ron soi zawta tun tuma chuan mani thil thleng kha kan soi le lokanga Air India soitak ang khanin thona Gatwick athok tur heta take off anei me ka airport atanga ti thlok chok tur kha Ahmedabad ta khanin ngani chaswala tla thla puak tur maya mi zani somli le tlem kha zani somli borvel zani somli patni nge sat kha chiang to lawa khang borvel kha anthia dam kho chongai na kham lawa tanzu khatianga thona explode thona khanin onjin thui to na wang khan ngani oil tam tak kha pura tui ti me ang petrol ang ani chu motor kan khala petrol ang khami oil kha tam sia thila sut che khanin building a sut che khanin a puak explode ta la om khop me ta khanin mi zani somli chuang kha an thia
zin chua tum Air India hi soi atam to chin shema khol hui Mizoram at point thowa bus hui tak kan service city bus te la oma mani la po break faila atlan liama khota de bongkon traffic point bula suwa asu thoya leta yang te khala om deu te khol hui man hi ta ho ta ni to ta company ta ni to Air India te poi lela ma chonin kha methi chung te po noi za mi theu kha te khanin methi chung te po kha an pe ten khanin accident khamia thi te kha chuan Air India flight chim hi a hui to angani hei servicing kan ti ang chi thei shim kan service kan siam tha khati anga chei that kha om meu lawa a hui angin Boeing Air India thona te po khatiang khanin atla photo tun nai vai tun kum ni lo tun nai vai atla kha pani hei crash thona tla hi Air India ve thoni chuanin seat 11A Ramesh timoni aminga ka tolo vai pa kha seat 11A chuang kha Adam ko chuaka kha emergency exit vela khan tin mone tiang khanin apu ma khana lo in high chuaka thizi nga khana tel lota abak zong kha chon thita dam ko chuanga ina kha ommeu lowa khami thona tla kha chu thok chuak deu chau take off ti khanin reilo te khola buaya technical problem wang khan ti khanin atla tha apok zui khanim tamea khang te kha country theu to sanyanga ma silakaron review le a poimo pera chuanin ta khan chuanin thona chungchang ania ei thona I kan chuang venel nual to mani deuh khanin kan soibel lokanga airlines air a khan kan chuanga lengpui airport atanga anglo Shillong airport kami airlines air a kan chuang thato boka kan chuang hole bokin ka sia kallam holam ang khanita chuanin Indigo te poi kan chuang to boka Indigo khanin Aizol to Guwahati tiang chite up kallam holam ang kha kan chuang to boka thona hi kan chuang venel nol to thawa kan experience ve to voi ni tum ni kallam holam nen pe chuanin kallam kha voi khat angin share taila voi level ang iPhone tamme the ka tol chelawa kan chuang venol to abik takin hemi company be ka chuan Air India be khi tun hnaya mi pui tam tak soi a hlo chaudona tianga accident no atlang puin Indigo chu atlat lo tlang puya thona ro rawa chuanin atla khata accident kan tiang chi athleng khata an film court thate porsiata maro chu Air India be khin thla da deunge ni servicing a khol chei that khol hlui lu tukman tia anga banga accident kha om ta zewa ton nai chawa la oma kha khan soibel elok doni apa khachu kan soi jaw don lawa kha Republic Bank te po kan champion a player zong kha karon soi to don lawa tiang khan ta tu na news tharte tiang khanin kan en chho lenga karon re khop meya kar engzat nge ka thelo kar thum vel me kar thum kar li video karon update lawa channel po ronti chhole ahun chho to a kanon ri chhole zung to tura ngai ila amasa in mani loka khanin hei basketball kan lut lokang tun maya khel zo ta ka khanin di li ka khanin Vanguard ho kan champion in ka sia chuanin MBBS season opening a khan khatla TBL ho an champion a chuan women's league a khanin basketball women's league mai che inel na bi ka khanin LB Associates bung content champion boka kangkha tun nai basketball news kanan soile lokanga basket pick hi thalai ten an khel tam ema tun nai fa ya hianin maro chu khuate chia outdoor a phechon khel hlei thei lawa tun nai va ya phechon ruasur zela court a diak nala ball sotte po dik thei lawa khela hara kan chol san ta deu rini in ka shama sela a hat court tui tak ho chon indoor lama te po kan khel chhun zom zel thoin a hriat theya practice te pon nei chho ngor thawa
tun kum MSL a khan kan thethunga zarkot BCA khan champion a MSL te na khan zarkot BCA TBL an champion ta game 3 a khan ninga sian chama zonu na kha MVP most valuable player anita chuan khamitum khan hei khatla TBL anon che thavele thung to hei tuntum season opening kan ti khaman ni china kan soi zawa khanin TBL zoki anon champion vela thung ta comeback te poti thenga chuanin tun nai vaya hianin hei school sang ta po inter school a om chhole don nai to a inter school tournament high school a omanga high school level a omanga chuan middle school a photanga middle school level a basketball inter school in elna omanga high school level a bokanga hayara le bok don tane hayar la zo 11 le 12 khani mainga high school khan 9 le 10 level tiang khan middle school le ain hiam deuh te pot tiang khan in basketball inter school hi mu nom le veu dona school in elna ani chhole dona eng school nge ron champion ang soilok a harsa chamlai kan ngai tu chuanin hayara te pot chamlai chu Mount Carmel school anita Carmelian so kha kan shenga anning ka sia chamlai khani kuman cham kha khulai Ardeng Trauma Stadium mol puya khela khaning ka sia Mount Carmel ho khan champion a tun kuma te point Saint Joseph nge Saint Paul's nge Sinot nge eng school ber nge Mount Carmel thonge eng school nge ron thang asia ta harcha soi tong khani inter school po mu nom veu don ti kha kan soila dotin hei tun nai vaya hianin hei anglawa hena ron ziaka MBBA interveng basketball omle don tani hei kan soilai me kanya soyarem chang hei entry fee 2000 choi angaya tiang hianin team khata